Jalub jatend piny Rigathi Gachagua ogolo siem ne apisas mag sirkal ewi keto nyau lwenj kedo kod kuong moko opuodhi e gwenge ma Masawa. Gachagua ne loso ka entiere limbe gwenge mag Muranga. Kwacho ni litne ni ji 13 nowito ngimagi ni wach kong'o e gwenge mag Kang'ata, Mwea West, County ma Kirinyaga. Gogo min ode jalub jatend piny Manor Dorcas Rigathi nolimo skul primary ma Kangai mantiere kar chung'od bura ma Mwea West. Kama ne oromo koda anyuola 23 mag jogo manowito ngimagi tok madho kuong motimo kwiri juma mokalo. Dorcas wacho ni giol marango kinde ka kinde ka mine kod wuone iko nyithindgi. Dorcas omedo ni gibiro riwore gi mine e loro kuonde mag kuong. Wanakufa watu, sio mbuzi na si ng'ombe, si umbwa kama au ni paka. Watu wawe wanakufa namna hii. Na vile mtu anakuja anapelekwa kotini mara 16. Mtu anaachiriwa, anakuja anaua watu, anapatiwa nafasi nyingine auwe wengine. Sasa ameua 23, 5 wamepotea macho, ni vipofu sasa, na familia zao zitaendelea kuwa ndio zitapatiwa hiyo mzigo. Wananchi wamechoka, kina mama wamechoka na kina baba wamechoka. Wale ambao wanafikiria wataendelea, kama sheria haitawashika, sisi kina mama tutafunga hizo ba. The war on illicit brew is 70% successful. 70%. And in this Muranga, ilikuwa imeenda chini kidogo. Vita haikuwa inaendelea vile inatakikana. We have made a decision. We have posted a new county commissioner here. And I want to tell the police commanders, I want to tell the AP officers, wale ya DCI, mufuate huyu county commissioner. And he'll lead the operation because he is tested. Neweche motendo kod siasa jokanyo